Alors, avant de commencer le cours, je vais vous apprendre une expression. Donc, cette expression, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire ici. Aura lieu. En fait, aura lieu baş vermək, baş verəcək deməkdir. Tutaq ki, gələcəkdə nəsə baş verəcək. Nələr baş verə bilər? Məsələn, bir kino ola bilər, bir tamaşa ola bilər, bir açıq havada bazar ola bilər. Ondan sonra sərgi ola bilər. Bunların hamısı aura lieu ilə gələcəkdə, gələcək zamanda. Məsələn, deyək ki, le spectacle aura lieu à Nantes à 15 heures. Tarixi yazmadıq. Tutaq ki, donc le spectacle aura lieu à Nantes le tarixlərin qarşısına həmişə le yazırıq. Bunu deyim yaddan çıxmasın. Le 15 avril saatin də qarşısında hər hansı bir saatı deyəndə də A qoyuruq sadəcə. Hər hansı bir şəhərdə bir də şeydə saatda A qoyuruq. Saat 15:00-da. Donc le spectacle aura lieu à Nantes le 15 avril à 15 heures. Tamaşa Nant şəhərində 15 apreldə saat 15:00-da baş verəcək. Baş vermək. Bunun da sinonimi se dérouler feilidir. Daha çox bunu istifadə edirlər. Tutaq ki, müqayisə eləsək, %80 tutaq ki, oğalyo deyirlərsə, %30 da déroulé deyirlər. Voilà. Aura lieu. Ouais, voilà, se dérouler. Va se dérouler, oui. Tu peux Se dire, dérouler. voilà, se déroulera, oui. Pourquoi pas. İndi buna uyğun bir dənə sayt tapmışam. Girəcəyik, Toulouse şəhərinin bələdiyyəsinin saytı var. Hər şəhərdə elə bir bələdiyyə vardı. Birisi də bələdiyyənin də saytı vardı. Orada müəyyən həftəlik proqramlar vardı. Hə, o proqramları şərh eləyəcəyik. Şərh eləyəcəyik. Aura lieu ifadəsini istifadə eləyəcəyik. Bir də tarixi deyəcəyik, bir də saatı deyəcəyik. Az olduğumuz üçün də praktikanı daha çox eləyəcəyik. Yaxşıdır, yəni. Pozitiv tərəfi budur. Alors, c'est parti, Mir Pacha. Tu peux, s'il te plaît, bah, commencer. Tu peux lire tout. Enfin, un, 2, 3, 4, 4. Oui, voilà. Tu peux en lire 4, s'il te plaît. Fête de la nature. Deuxième journée porte ouverte. Découverte de la pratique relais. Troisième festival. Troisième édition. Quatrième soir jeu. Samedi 26 avril. Ok, c'est bien. Excellent. Hətta axırdakı ikisini də oxuyun, tam bitsin. Euh, la voix des femmes. Les fous alliés. Ok, super. Parfait. Parfait, parfait. İndi bunu mən biraz balacalaşdırım. Hamısı yox, balacalaşdırım, c'est bien. Okey. Super. İndi belə eləyəcəyik. Deməli, oxumaq tamamdır. Oxumaqda heç bir problem yoxdur. Bir dənə şeydə hardasa Tion gördüm. Onu Tion yox, Sion oxuyacağıq. Edisyon. Ah, Edisyon. édition. Mhm. Voilà, le reste c'est parfait. İndi bunları biz nə edəcəyik? Şərh eləyəcəyik. Məsələn, Şerheli. voilà, Fête de la Nature e, baş verəcəkdir 26 aprel saat 10-da Mondavil şəhərində və Mondanvil şəhərinin à la salle des fêtes Orion'da baş verəcəkdir. Hə, hamısını elə şərh edirik, zəhmət olmasa. Hamısını siz edirsiniz, bir paşa, sonra digər səhifəyə keçəcəm, bir işad edəcək. Ça marche. Euh, Fête de la nature aura lieu 26 avril dans ville, ville şəhəriydi, düzdür? Yo, bir dənə elə ay deyirsiniz, sonra şəhərin adını deyirsiniz, bitiyor, bəs eləyir. Ah, yaxşı. Fête de la nature aura lieu 26 avril à Mondoville. Saatını Euh, da deyin. saat görmemiştim. 10h19.
10h19. Ah Ah oui, à non, 10 10 heures. heures. Ouais, à Ouais. 10 heures. À 10 heures qoyun bunu da yazın. Bu sözü bilmirik bəlkə. Deməli, hə, dedik ki, tutaq ki, saatı deyəndə à 10 heures başladığı tutaq ki, saatda, saat 5-də olacaq. Və nə vaxta qədər deyəndə jusqu'à istifadə edəcəyik. Ouais. Jusqu'à. Ah, jusqu'à ouais, Jusqu'à 19 heures. Jusqu'à 19 heures, saat 19-a qədər. Hə, tutaq ki, à 10 heures jusqu'à 19 heures. Və demək istəsəm də ki, saat 9-dan 19-a qədər, burada iki dənə şey à işlədəcəm. partir Oui, tu peux dire à partir, tout à fait. Amma daha asanı de 10 heures jusqu'à 19 heures. Voilà, de 10 heures jusqu'à 19 heures, c'est plus facile. Allez, c'est parti. Deuxième. deuxième, c'est qui lire ça? C'est toujours ça. C'est toujours toi, pardon. Ça marche. Journée porte ouverte, découverte de la pratique relais aura lieu à samedi 26 avril de 8 heures matin à Blonjna. Bilmiyorum okunuşunu. Blona? Necə Dilşat? Laynak. Oui, c'est ça. En fait, C-ni harda olsa avtomatik N-ye kimi olur. Hayır. Neyi? Ona uyğun bir dənə də Yani ölkəmiz vardı. Hansıydı da görüm. İspaniya məsələn. İspanya. Oui. Evet. İspaniyanı İspanya. yazırıq, Espacne yazırıq, oxuyuruq Espanya. Espacne yazırıq, Espacne. Hə, C-ni bərabərdir N-ye. O da olur Espanya. Blanyak da eyni şey. Blanyak. Okey, bir dənə şey deyim, yadımızda səhv qalmasın da, bunu yargı kimi qəbul edirəm. Şeydə tarixlərin qarşısında həmişə le işlədirik. Məsələn, Journée sportive ouverte découverte de la pratique aura lieu le samedi 26 avril. Samedi deməsəydik də yenə le deyəcəkdik. Le 26 avril, saatı da deyəndə A qoyuruq bir dənə. A 8 heures, ha, bir də şəhərə də nə A qoyuruq, olur Ablanyak. Voilà. Le tarixlərin qarşısında həmişə le işlədəcəyik. Voilà, voilà. Petite Toujours parenthèse. avec le. Ouais, toujours avec le. Voilà, c'est pour les dates. Euh, Festival, troisième édition, le samedi 26 avril de 11 heures Ok, à salle Joseph Ber... Non, pardon. À Ousson, ok. bâti, soir jeu le samedi 26 avril. Ah non, səhv dedim. Baştan təkrarlayım. Soir jeu aura lieu le samedi 26 avril à Mondozil. Adı da deyin. Neyi? Saatı. Saat. À 2-18 heures. À 18 heures, c'est parfait. À 18 heures. À, à 18 heures. Oui, c'est parfait, ça me va. À 18 heures, c'est parfait. Nöbeti. Oui, allez. La voix des femmes aura lieu le samedi 26 avril à 20 heures à Toulouse. Euh, Düzü. Oui, c'est parfait. Nöbeti. Les Fous Alliés aura lieu 26 avril Saati yoktu. à Toulouse. À Toulouse, ouais. Allez, keçiyorum ikinci sayfaya. Ça charge un peu lentement, pardon. Ok. Ah ouais, bah c'est parfait. Pour Dishad, il y en a beaucoup plus. Allez, c'est parti, Dishad. Crise quarantaine aura lieu 17 heures mars. Ah, non, Saati pardon. yoktu. Non, karıştırdım. 27 mars à Théâtre de la Violette. Ok. Euh, 4 El Malais, euh,
le samedi aura lieu le samedi 26 avril à 20 heures à Zénith de Toulouse. OK. Théâtre, Un amour de jeunesse, les 25 et 26 avril à Salle des Fêtes. OK. Ouais, quelque part dans l'Ouest, à- aura lieu 25 et 26 avril à Lona, Lona, Lona Gate. Oui, c'est ça. Lonagay. Lona Gate, d'accord. Allez, continue. Après, spectacle Basse Papayeno à 26 avril à 16 heures aura lieu le samedi 26 avril à 16 heures à Square Général de Marmière. Spectacle basse. Oh, c'est la même chose. C'était, oui, pardon. C'était quelle ville? Euh, Cugnon. Cugnon, je pense. OK. GN, ça se lit comment? GN? Ah, Cugnon. Oui, c'est ça. Cugno, oui. Ouais. J'ai oublié, désolé. Oui, pas de souci. Allez, continue. Euh, Spectacle bus. spectacle bus Papayeno aura lieu le samedi 26 avril à euh, Je sais midi pas. soir Oui, midi, voilà. à Parc du Manoir. OK. Sortie cyclotourisme euh, aura lieu le dimanche 27 avril à 7 heures à Gymnase Ségusine. Ségusino. C'est Gusino, oui. C'est intéressant, je Ségusino. connais pas. Oui. Euh, City Nature Cha- Challenge, Challenge. Challenge à Sugno aura lieu le dimanche 27 avril à 17h30, 10h30, mairie, mairie de Sugno, Cugno. 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 Oui. Bon, ben excellent. C'est parfait. Ça me va. Bunu bağlamıram. Çünki axıra yaxın bir də təzədən gələcəyik bu səhifənin üzərinə. Üçüncü səhifəyə keçirəm. Attends. Non, 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 je vais pas. Devam edeyim. Non, non. Ok. No, no. Axıra yaxın elə bir biz gələcəyik bu səhifənin üstünə. Biriniz digərinə sual verəcəkdir ki, tutaq ki, hansı hadisə nə vaxt baş verəcəkdir. Ona uyğun cavablar verəcəyik, bir interaksiyon eləyəcəyik. İndi keçirəm. Bizim burada öyrəndiyimiz ifadələr var idi. À quelle heure saat neçədə olacaqdı? Bu məsələn birazdan istifadə eləyəcəyik. La semaine həftə içi, le weekend həftə sonu. Bunların hamısını zaten normalda öyrənmişdik. Okey, indi buradakı bu şeylərə uyğun bir-birimizə sual veririk. Sırf şey eləmək üçün, praktika eləmək üçün. Məsələn, saat neçədə oyanırsan, saat neçədə qalxırsan, saat neçədə yatağa uzanırsan. Voilà. Allez, Mirpacha, tu peux poser la question à Dishat. Après Dishat peut poser la question à Mirpacha. Donc voilà, la question, question-réponse. Bir dakika fikirləşim, cümləni Oui, qurum. oui, oui. Prends ton temps, oui. Euh, je posais une question, Dilşat. D'accord. À quelle heure tous les matins tu lèves? Biraz düzgün olmadı ama. Je Tu me lève, comprends? Ou? oui, je comprenais. Je me lève à 6h30. Ok. Dishat, donc tu poses une question, tu choisis voilà une question et tu Euh, Mirpacha. Tu te réveilles à quelle heure le matin? Euh, le 7 heures, 8 heures, comme ça.
OK? Comment tu peux Je, dire je, ouais, ouais. J'ai oublié. Euh, Je je me me réveille fais- à 7 heures. OK. D'accord, OK. Attends, est-ce qu'il y avait autre chose ici? Ah oui, il y a plein de choses. Fuanı öğrenmiştik. Bax, bu fuanı indi Fois. deyəcəyik. Fuanı istifa. Fua öyrənmişdik yoxsa yox bilmirəm. Oui, oui, Videoda var idi fois. OK. hatırlıyorum. Dəfə. Tutaq ki, donc là. Eh ben, c'est parfait. Mir Pacha, Oui. combien de fois par jour, combien de fois par jour tu te coiffes? Tu- euh, Par jour, une fois. 2 fois maximum. OK? Et le verbe? Et je me coiffe. Par jour, 2 fois, je me coiffe. Très bien. Donc, c'était presque parfait. Donc, je me coiffe Je me coiffe 2 fois par jour. 2 fois par jour. Biraz tersine oldu diye sen. Biraz tersin olmuştu ama başa düşmək olur. Donc, je me coiffe deyirsiniz, sonra rəqəmi deyirsiniz, sonra da fuanı qoyursunuz. Все. Bir də təbii par jour da, par jour da əlavə edirsiniz. Donc, je me coiffe 2 fois par jour. Je me coiffe 2 fois par jour. Ok. Alors, en ce cas-là, tu te coiffes combien de fois par semaine? Mathématiques un petit peu. Comment? Donc, tu te coiffes 2 fois par jour. Ça, c'est ok. Oui. Ça, je comprends. Et tu te coiffes combien de fois par semaine? Oui, ça fait par semaine 12 fois. Je me 12. coiffe 12 fois par semaine. 12 ou 14? Attends. Je sais pas. 14. 14. Je pense que ça fait 14. Oui. Ouais, Je suis pas 14. bon en maths, mais bon. Oui, voilà. Excusez-moi. Ok. Ok. Dishad, combien de fois, qu'est-ce que je... Oui, combien de fois tu te brosses les dents, oui, peut-être. Pardon de la Euh, question, hein, c'est juste pour... c'est pas grave. Je me brosse les dents 2 fois par jour. Ok, donc, tu te brosses les dents combien de fois par mois? Je me brosse les dents par mois, 60 fois par mois. 60 fois par mois, oui, c'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait autre... Ah bah oui, c'est ça, excellent ça. Ok. Alors, Mirpacha, combien de temps par semaine est-ce que tu lis? Par exemple, par mois. Normalement, j'aime pas lire. Tu n'aimes pas lire, ok, ça marche. Une autre question, combien de fois Oui. par jour est-ce que tu manges? Je mange je mange 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Ok, et toi, Dishat, combien de fois tu manges par jour? Moi aussi, je mange 3 fois par jour. Ok, donc ça c'est pas mal cette question. Mir Paşa, zəhmət olmasa Dilşaddan soruşun görək, həftədə və ya ayda neçə dəfə bazarlıq eləyir? Euh, Par mois, combien de fois vous faites le cours? Kursu da tələffüz edin, o Course. önəmlidir. Je fais la course 10 fois par mois. Ah oui, c'est beaucoup. Ok, ça marche. Oui, Et Dilşad, tu peux poser la question à Mir Paşa? oui. Et même question. Oui. D'accord. Combien de fois tu fais les courses par mois? Euh, je fais les courses par mois 4 fois. Rəqəmi şeydən əvvələ qoy, hə, o çox önəmlidir. Sonra yadda elə qalacaqdı. Rəqəm həmişə fuadan əvvəl olur. Siz 4 fois. rəqəmi 4 fois, ay sağ ol, 4 fois par mois. Siz elə öyrənirsiniz fois 4 mois. Nəsə tam bilmədim nə deyəcəm, amma rəqəm həmişə fuadan əvvəl olmalıdır da. Ok, 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 c'est bien.
Excellent. Regarder un film. OK. Mir Pacha, combien de films est-ce que tu regardes? Combien de films tu regardes par semaine, on va dire? Je regarde une fois par semaine un film. OK, non, juste, je veux Non. juste les chiffres. Combien? 5, 6, 10 Ah films, ouais, 5 films? par semaine une fois. OK. OK. Mir Pacha, est-ce que tu cuisines? Oui, je cuisine par jour. Combien de fois par jour? Par jour une fois. Ah oui, c'est ça, oui. Une fois par jour. OK, ça marche très bien. Une fois Dilshad, par est-ce que jour. tu cuisines aussi? Oui, je cuisine aussi. Je cuisine une ou deux fois par jour. OK. Est-ce que vous faites du sport? Parfois, oui, je fais de sport parfois. OK. Parfois, je fais de sport. Okey, excellent. Alors, sizin dil səviyyəsi biraz yaxşı olduğu üçün sizin hərənizə məsələn toxunmadan bu indiyə qədər öyrəndiyimiz ifadələrlə özünüzü təqdim eləyə bilərsiniz. Məsələn, oradasa 1 dəqiqəlik, 2 dəqiqəlik. Oui, c'est possible. Oui, est-ce que tu peux te présenter? Imagine, Mirpacha, je ne te connais pas. Tu te présentes, tu racontes tout ce que tu veux pendant 1 minute et après tu poses les questions. Non, Dilşad, Oui. Mirpaşanın danışdıqlarına əsasən diqqətlə qulaq asırsınız. Danışdığına Mhm. əsasən axırda 2 dənə, 3 dənə sual hazırlayırsınız. 3 dənə sual verəcəksiniz. Mən də D'accord. hazırlayıram, 3 dənəsini də mən verəcəm. D'accord. On va Allez-y. commencer. Oui. Je m'appelle Mir Pacha. J'ai 22 ans. Je suis Azerbaïdjan, né le Bakou. J'habite en France depuis 2022 septembre. Euh, j'habite à Metz. Je suis venu en France avec mon père. Başka ne diyebilirim? C'est tout. Non, attends. Xatırlatma eləyim də. Nəyi sevirsiniz, nəyə nifrət Ah edirsiniz? ouais. Öyle şeylər var idi. Ha, bir də J'aime bien, əşyalar. Mhm. ouais, Oui, oui, pardon. j'aime bien écouter de la musique. J'aime bien faire le sport. Euh, après, j'aime... Est-ce que vous détestez quelque chose, par exemple? Comment? Je n'ai pas compris. Pardon, est-ce que vous détestez, par exemple, quelque chose? Détester, vous connaissez le Ça veut mot dire... détester ou pas? Non. Donc, moi, je ne sais pas, tu vas poser les questions à Dilchat, Dilchat va expliquer. Dilshat, Euh, est-ce que tu connais le mot détester? euh, Fransızca Oui, Oui, en oui. français. ça veut dire quoi Ouais. ça? Euh, Ça veut dire, par exemple, tu n'aimes pas quelque chose, tu détestes ça. Ok, c'est bien. Donc, tu n'aimes pas quelque chose. Imagine, euh, je te donne un exemple. Euh, Par exemple, tu n'aimes pas lire, et ça veut dire tu détestes lire. Ah, d'accord. ok. En azerbaïdjanais, c'est quoi du coup, Dilchat? Nifret etmek, Nifret nefret etme, oui, etmek. c'est ça. Détester, Neyden nifret etme. nefret etmeyi? Mhm. C'est ça, exact. Ok, ok. Hə, və bunlar da deyin də, saat neçədə uyanırsınız, saat neçədə dişlərinizi fırçalayırsınız, neçə dəfə məşq eləyirsiniz əsas bunlara.
Je, je me réveille à 7 heures. Je me levais à 8 heures. À 8 heures. Je me couchais la nuit. Ee, Ben burada sırayla getdim deyə Fərqi ardıcılı yox. biraz Əsas odur ki, danışdım. istifadə edin. Ən əsası odur. Je me lavais tous les matins. Euh, la douche aussi tous les matins. Je me brossais euh, par jour 2 fois. Euh, je me rasais par mois 2 fois. Je me coiffais par jour 2 fois. Abille giyinməkdir. Hı hı. Sabille. C'est ça. Euh, J'ai sabillé, je sais pas. Ok, tu peux dire l'heure, par exemple. Tu vois, je m'habille à... donc, tu te réveilles à 6 heures et donc je m'habille à 7 heures, par exemple. Pourquoi pas? Après la douche. Donc là, je me réveille et enfin, je me douche et après, je m'habille à 8 heures, par exemple. L'heure. Ok. Mən üç dənə sualım hazırdır. Buyurun, Dilşad xanım, sizin sualınız vardısa verin. Oui, j'ai quatre questions. Est-ce que tu as étudié en France? Non, j'ai pas étudié en la France. D'accord. Combien de fois tu fais de sport par semaine? Par semaine, j'ai fait le sport 3 fois. D'accord. Euh, j'ai oublié, tu en es où? Comment? Tu en es où? Aa, harda doğulduğumu soruşurdu. Mhm. Düz başa düşdüm. Ha, evet, Euh, soruşmadım sen. J'ai né le à Bakou. D'accord. Oui. J'ai oublié quatrième question. Ok, ça Désolée. marche. Bunu çox yaxşı sual verdiniz. Elə bunu mən axıra bonus olaraq yazım, yaddan çıxmasın. Çox qəşəng bir ifadədir. Demək, sual olaraq verəndə tu es né où? Tamam, bu Tu es sualdır. né. Bir də bundan sonra başqa bir sual da gəlir. Çünki sual yaradır. Tu as grandi. Tu as grandi où? Hı. Harda böyümüsən? Nerede Harda büyüdün? doğuldun, harda Aa, böyüdün? Harda doğuldun, doğulmusan? Harda böyümüsən? Okey. Tamam. Evet, cevapları daha asandır. Cevaplar demək bunun cavabı je suis né le. je suis ne yox a. Je Je suis suis né à. Ouais. à Baku. Hə. Tarixi desəz əlbəttə düzdür. Tarixi desəz əlbəttə ki, lödür. Lö 23 tutaq ki 20 23 12 1800 1982 tutaq ki. Hə. Tarixlərin qarşısına onu düz deyirsiniz, həmişə lö olur. Tarix gördünüz, avtomatik lö. Bir də tu as grandi où? J'ai grandi à Paris. Məsələn. Bakıda doğulmuşam, Parisdə böyümüşəm. J'ai grandi là-bas. Tu, tu, OK. Ça va? Il y a des questions? Pas de C'est question. tout. OK. Donc, mən 3 dənə sualım vardı deməli Mirpaşa üçün. Birinci sual, Mirpaşa, combien de portefeuilles tu as? Franchement, j'ai oublié c'est quoi le
Portefeuille. portefeuille. Attends, on va voir ensemble. Moi, je ne sais pas non plus. Attends, il faut voir. Alors, il est où, portefeuille? Portefeuille. Alors, portefeuille, il est là. Donc, c'est ça le portefeuille. Portefeuille, c'est un objet dans lequel tu mets ton argent. Tu mets de Ah ouais, l'argent. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez poser une question encore. Bien sûr. Feillerin hər hansı birinin qarşısına r qoyan kimi yenidən olur. Məsələn, vous pouvez reposer la question. Reposer la Reposer la question. question avtomatik olaraq təzədən soruşa bilərsiniz. Vous pouvez redire s'il vous plaît yeniden deyə bilərsiniz. Oui, voilà. Donc, combien de portefeuilles tu as? J'ai cinsi bilmediğim için j'ai une portefeuille. Okey. Cinsi yazıbdı burada. Un portefeuille. Un Aa, portefeuille. dikkat Yeah, edememişim. ça marche. Okey. İkinci sual. Combien tu pèses? Pes. Attends. Pezi hardaydı? Buna da baxaq sürətli. Avtomatik Bir ceb dakika. çətinlərdən verirəm ki, şey olsun. Belə Təkrar. olanda yadda kalır. Hə, təkrar edək. Axtaraq. Pezi hardaydı? Pezi hara yazmışdıq? Keçən dəfə öyrəndik Dilşad bunu, hə? Pezini ya. İkinci dersteydi. Ha, kesin Ha, hafta. budur, bax Ha. tapdım. Okey. Oui, oui. Budur. Aha. Je pèse 65 kilos. Okey. Elə bunu da deyəsən siz demişdiniz. No, 75. Oui, voilà. Okey. İndi sonuncu. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? En général, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime bien de faire cours. Ok. J'aime bien de faire écouter de la musique, toujours. Ok. Euh, c'est tout. Ouais, c'est bien. Excellent. Merci. Allez, Ouais. Dilşad, vous vous présentez. Biz də hərəmiz 3 dənə sual hazırlayıb sizə verəcəyik axırda. D'accord. Je m'appelle Dilshat. Mon nom est Alizada. Euh, je suis née à Barda le 12-10-1995. J'ai étudié à Bakou. Je suis chimiste. Euh, J'habite en France depuis 3 ans. Euh, j'ai 2 enfants. Euh, ok. J'aime beaucoup de écouter de la musique après marcher. Euh, euh, je mesure 1 mètre et 60 centimes. Je pèse euh, 75 kilos, par exemple. Après, dire quoi? Hmm, ok. Euh, ok. Je me couche à 11 heures le soir. Je me réveillais à 6 heures. Je me réveille à 6 heures et je me lève à 6h30. Euh, je me brosse les dents 2 fois par jour. Ok. Après, euh, j'aime beaucoup de lire, mais j'ai pas beaucoup de temps pour lire maintenant. Et c'est tout. Okey. Mən sualları verim, sonra Paşa verər. Deməli, ağlıma 3 D'accord. dənə sual gəldi. Combien de fois
tu fais combien de fois par semaine tu fais tes courses? Je fais des courses 2 fois par semaine. D'accord. Alors, combien de fois... Non, 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 bu asandır. Biraz çətinlik verək. Le week-end, à quelle heure tu te réveilles le matin? Euh, je me réveille le matin toujours à 6 heures. Ah oui, d'accord, toujours à Puis 6 mes heures. enfants, oui, mes enfants, ils se réveillent à 6 heures. OK. Alors, est-ce que tu... Donc là, c'est juste pour poser la question. Tu as un fils et une fille, c'est ça? Non, deux fils. Deux fils. OK. Ouais. Donc, on va parler de ton grand-fils. Donc, D'accord. non, petit. Non, grand. Oui, voilà, grand, c'est mieux. D'accord. Euh, où est né ton fils? Où Il il a est, grandi? d'accord. Il est né au Bakou, en Azerbaïdjan, et il a grandi en France. Euh, et il a commencé à l'école en France. Euh, c'est tout. OK. Excellent. Merci. Allez-y, Mirpacha, vos questions. Oui, euh, je posais une question. Tu as de frères ou sœurs? Oui, j'ai deux sœurs et elle Euh, habite en Azerbaïdjan. Elle a quel âge? Elle a 26 ans et 28 ans. Euh, qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Euh, j'aime marcher. euh, j'aime aller au parc avec les enfants. D'accord. Troisième, j'ai oublié. C'est tout. Non, OK, ça Merci. marche. Je vais ajouter une question en ce cas-là, comme ça, voilà, on va boucler. Tiens, qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, qu'est-ce que tu détestes? Euh, je déteste euh, regarder la télé. OK. Euh, utiliser, je sais pas comment ça. C'est quoi ça? Écouteur? C'est des Kulakçı. écouteurs, oui, c'est ça, Écouteur, écouteurs. oui. Oui, Je déteste utiliser écouteur. OK. İndi bunu yaxşı ki, bir dənə də siz həmişə nəsə deyəndə yazmalı oluram, çünki mükəmməl ifadələr gəlir. Bunu yox, amma deyəsən bunu Mirpaşa demişdi, yox, voilà. İndi utilize feilindən sonra adətən artiklın ikisini də işlədə bilərik. Müəyyən artikeldə, qeyri-müəyyən artikeldə, amma adətən yüzdə belə deyək də, %95% müəyyən artikel işlədəcəyik. Müəyyən artikellərdə nələrdir? Lödür, kişi cinsi üçün, ladır, qadın cinsi üçün, bir də les yazırıq, le oxuyuruq, cəm üçün. Hə, je déteste utiliser les écouteurs. Oui. Mənim problemim budur da, yəni danışa bilmirəm. Danışanda unuduram sözləri, artikelləri falan. Valla mən sizin ikinizin də Praktika. danışığından çox məmnunam, çox yaxşıdır. Bir dənə prosto həm Mirpaşa, həm sizin hiss olunur ki, indi bu yazılır. Digərləri ümid edirəm qısqanmaz. Hiss olunur ki, sizin dil səviyyəniz nisbətən irəliləyibdir. Düzdür, bəzi qrammatik səhvlər falan olur, amma qorxmadan danışırsınız. Yəni bu qorxmadan danışmağa davam eləyəcəksiniz. Bir il falan sonra gəlib B1, B2 səviyyəsinə çatacaqsınız. Yəni
davam eləmək lazımdır belə. Səhvlər elədikcə də düzəldirik, yavaş-yavaş düzəlir də, c'est bon. Bir dənə də başqa səhv görmüşdüm, bilmirəm hansınız dediniz. Eme feilindən sonra, eme tək eme yox. Bu bu feillərin hamısından sonra emedir, préféredir, détestedir. Bunlardan sonra heç bir zaman sözünü işlətmirik. Məsələn, mən eşitdiyim o idi ki, j'aime de manger quelque chose. Nəsə belə bir şey eşitdim. J'aime yazırıq, üstünə feili avtomatik qoyuruq. J'aime manger. Yəni j'aime de manger falan yox da. Bizədən j'aime manger. Je déteste manger. Je préfère. Je préfère manger au restaurant aujourd'hui. Je préfère manger au restaurant. Voilà. Bu feillərdən sonra yəni heç vaxt sözünü olmur. Okey, все. Başqa nə qaldı? Burada bir dəfə baxaq. Sonra keçək. Heç bir şey qalmadısa keçək o Toulouse. Hı -hı. Yox, все. Okey. Hər hansı bir sualınız vardı? Vardasa sual verin, sonra keçək Toulouse İcra Hakimiyyətinin saytına. Sual yoktu bende. Je peux poser une question. Avec plaisir, oui. Bu dersle alakadardır ama vous habitez où? J'habite à Poitiers, en France. C'est à côté où? Alors, si on prend la carte de la France, donc il y a Paris, et quand on va un petit peu vers le sud, sud-ouest, on va dire, donc Paris, sud-ouest, et donc ici il y a Poitiers. Donc on est à 200 kilomètres loin de Bordeaux, on est à 200 kilomètres loin de Nantes, et je dirais on est à 100 kilomètres loin de l'océan Atlantique. Euh, il y a La Rochelle à côté. Donc Bordeaux, La Rochelle et puis Poitiers au milieu. On est à 300 kilomètres loin de Paris. 300 Ah, kilomètres, je oui. comprends. C'est une belle ville. C'est une belle ville. Il y a quand même... En fait, Poitiers, il y avait eu la guerre entre... C'est pas raciste, hein, mais bon, c'est la vérité, c'est l'histoire. Entre les Arabes et les Français, il y avait eu la guerre. C'est à Poitiers qu'on avait arrêté les Arabes. C'était en 1353, je pense. 1300, voilà, il y a 800 ans. Ah, je comprends. Merci. De rien? Pas d'autres questions? Non, j'ai pas, Pour l'instant, non. pas de Ok, questions. excellent. Excellent. İndi bunu da deyim, yəqin ki, baxacaqlar. Mənə elə gəlir ki, biz bu dərsləri yazdığımız üçün bunlar digərləri fikirləşir ki, ayda onsuz da yazır, gəlməyə ehtiyac yoxdur. De görək nətər eləyək Ama qrupa. iştirak edemeyin. Peut-être. Oui, oui, oui. Xüsus dərsdir, gəlin iştirak edin. Danışırıq, praktika edirik. Yəni bunun əsas şeyi odur ki, yoxsa Yani videoları eyni çəkərəm. effekti vermir Eyni de. effekti verməz ki, biz burada praktika edirik, danışırıq, şey edirik, Eyni. səhvlər edirik. Səhvlər eləməyəndə öyrənmək olmur ki, səhv yaxşı ki, eləyirik ki, öyrənirik. Əsas odur. Mais bon, j'espère que ümid edirəm gələn dəfə gələcəklər. Sabah da gələn dəfə, oui. Bon, À même heure? c'est Demain même ça, heure? ce sera à la même heure, oui, exact. Tamam, bunu da yazın. Kiçik bir səhv elədi. Səhv eləyəndə çox xoşlayıram, çünki səhv eləməyəndə adam à la même heure, on a dit. À la même heure, au même jour, au même jour, À la même heure. au même endroit, au même endroit. Voilà, c'est ça. Ne mənaya gəlir endroit? Endroit, elə bunu yazaq da, ifadə eləyək. Endroit hər hansı bir yer, yer. Tutaq ki, bir çayın sahilindəsiz, həmin o sahilə biz endroit deyəcəyik. Və yaxud da binanın qabağında kiçik bir yer vardı, xüsusi bir yer vardı ki, siz çıxıb orada oturub dincəlməyi xoşlayırsınız. Həmin o yer sözü endroitdır. C'est un endroit. Ondan sonra dağa gedirsiniz, baxırsınız, necə gözəl yerdir. Ona da deyirsiniz, c'est un très très joli endroit. İngilislərdə, məsələn, fransız dilinin zənginliyi çox yaxşıdır. İngilislərdə bu sözə place deyirlər. Ha, Endroit, başa düşdüm.
Place deyirlər. Place. Hı hı. Sonra indi fransızların bu şeyi biraz həm yaxşıdır, həm pisdir. Tutaq ki, hər hansı bir ən andığa da bunu da yazın, pardon, yaddan çıxmasın. Ən andığa. Ən andığa biraz geneldir, yəni ümumidir. Dağa gedib siz orada yemək də yeyə bilərsiniz. Dağa gedib siz orada çay da içə bilərsiniz. Dağa gedib siz orada nə istəyirsiniz eləyə bilərsiniz. Yəni ümumi yerlərə biz anduva deyirik. İstər nə istəyirik eləyə bilirik. Amma bəzi yerlər vardır ki, o yerlər xüsusi yerlərdir. Məsələn, kitabxana. Kitabxanaya gedirik adətən kitab oxumaq üçün. Məsələn, kilsə. Kilsəyə gedirik biz ibadət eləmək üçün. Sonra restoran, hə, əsas restoran. Restorana gedirik yemək yemək üçün. Yəni çox belə xüsusidir. Həmin o xüsusi yeri ifadə eləmək üçün biz lieu deyirik. Lieu. İngilislərdə buna da place deyirlər. Demək bunu nəsə yazaq. Yer, amma xüsusi. Xüsusi məqsədli, xüsusi məqsəd üçün, məqsədli. Hə, bura yazaq. Yer, amma geniş. Dağ, dərə, çay kənarı və s. Hə, bəs plas nədir onda? Çünki plasda var axı fransızlarda. Une place. Plus, evet. Oui, c'est quoi? Azərbaycanca çətin onu ifadə edəyəm. Amma gündəlik həyatda bəzən mən də istifadə edirəm onu. Ya plus məsələn sual verirlər səhv eləmirəmsə. Oturduğumuz Yoxsa anda kimse oturmak istiyor, soruşur. Bu da Yer hmm, yerdir. var. Aysa yer. Yer prosta gedirsiniz tutaq ki, təyyarədə oturmaq üçün yer. Mənim yerim tutaq ki, deyirsiniz 32-ci yerdir. Təyyarədir, qatardır. Sonra gedirsiniz tamaşada da oturmaq üçün yerlər olur. Mən oturmaq üçün yer yazıram da. Oturmaq üçün. Bir də hər ölkənin, hər şəhərin böyük bir plası olur. Məsələn, Evet. Place de la Liberté. Adətən icra hakimiyyətlərinin qabağında olur. Ona da plas deyirik. ay- Place du Frey. Voilà. Sözdən söz açıldı. 3 dənə maraqlı söz öyrəndik. Ümid edirəm istifadə eləyərik. Okey. Alors c'est parti. İndi siz gözləyin bunu biraz balacalaşdırım ki hamısını görək. Biraz da balacalaşdıraq. Okey. Все, J'aime getdik. beaucoup le mot Aurelio. Aurelieu, Franchement, oui, c'est pas mal. ouais. Je trouve aussi. Franchement, oui, c'est un joli mot. Bon, Dilşad, bir dənəsini seçin, sual verin ki, quand aura lieu məsələn nə? Hər hansı Ok. bir hadisə. Ok, on va commencer avec le premier. Euh, atelier de jardinage aura lieu quand on vert. Sualı şey ver, istə Mirpaşa yoxsa mənə Oui, bilmədim. bir paşaya. Okey. Donc, quand Oui, aura lieu, quand aura lieu, quand Quand aura lieu, d'accord. atelier de jardinage en grès vert. Sual budur. Cavabı Mirpaşa verəcək. bir daha tekrarlayabilirsiniz. Quand aura lieu atelier de jardinage en grès vert? Buna necə cavab versək? Le 27 avril aura lieu le 27 avril. Başlamışken yerində deyin, tam komplet olsun. À Toulouse. Ha, Toulouse, okey, voilà. Rezümə eləmək üçün tez bura yazım qalsın, yaddan çıxmasın. Deməli, sual belə oldu ki, kanla başladı. Başlayan kimi kan yazdıq. Kan nə vaxt deməkdir? Aura lieu. Sonra hadisənin adını yazdı. Hadisənin adı oldu de atelier de quoi? Atelier de jardinage Jardinage. engrais vert. Engrais gübrə deməkdir.
Yaşıl gübrə. Demək, sual bu idi. Quand aura lieu atelier de jardinage engrais vert? Cavab da belə oldu ki, birinci başladıq şeylə, hadisə ilə. Atelier de jardinage engrais vert. Sonra aura lieu-nü dedik, olacaq. Sonra həmin dəqiqə le qoyduq, çünki le çox önəmlidir. Tarixi deyəm demək üçün. Le, tarix nə vaxt idi? 26 aprel. Le 26 avril. Sonra da şəhəri dedik. A, Toulouse. Hə, все. Okey. İndi eyni sualı Mirpaşa verəcəkdi Dilşada. Hazırsınız? Bu səhifədən keçirəm o bir səhifəyə. Oui. Ya da yazın istəyirsiniz dəftərə falan yazın, bir tərəfdə dursun ki, rahat olsun. Şəkil olacaq. Oui, ən yaxşısı odur. Oui. C'est bon. Allez, c'est parti. Elə yerdən seçin ki, biraz çətin olsun. Tam həmin dəqiqə baxan kimi görməsin. Məsələn, Dilşad lap birincini seçdi, baxan kimi görünürdü. Dilşat, quand aura lieu visite flash? Visite flash aura lieu à 27 avril à 15h30 à Euh, musée Saint-Raymond, musée d'archéologie de Toulouse. Okey, süper. Orada elə mən tarixdən sonra lö dediniz, tarixdən əvvəl lö dediniz, ya dö dediniz. Mən elə dö eşitdim. Tarixdə həmişə lö Bilirsən. olur. Ben de Əgər hiç səhv demedim. hə. Tarixdirsə 100% lö olur. Le 27 avril, saatdırsa A qoyuruq. Ben de hiç demedim. Ha, bir dakika. Okey. Ça marche. Buyurun, bir dənə də sual siz verin Dilşad. Ok, Çətinin seçsin, tapa bilməsin. d'accord. Quand aura lieu participer au City Nature Challenge euh, Oui, 2025? participer au City Nature Challenge 2025 aura lieu le dimanche 27 avril à 9h30 à Kun- Kuna. Je sais pas comment dire ça. Günyo. Kunyo. Ora qədər çox super idi. Çox sürətli, çox dəqiq, heç bir səhv olmadı. O da səhv deyil axırıncı, sadəcə şəhər biraz Kunyo. qəribə şəhərdir bu ora. Buyurun, indi siz axırıncı bir sual verin Mir Paşa, sonra bitirək dərsi. Euh, Quand aura lieu dimanche bande dessinée et ménage? Dimanche, bande dessinée et manche euh, aura lieu le dimanche 27 avril 14h15 à Médiathèque José Cabanis. Kapa. Çox super. Cabanis. Əla. Cabanis, oui, var. Qəribə addır o da. O elə bir manja deyil də, elə mangaydı axı, yox? Manga. Ama biz niyə manja oxuduq ikimiz də? Okey. Bon, все da bu qədər. Dərs bu qədər. İndi heç nə də sadəcə praktik eləmək lazımdır. Bu videonu da paylaşacağam. Ondan sonra sabahki dərsdə də biraz daha irəli gedəcəyik. Çoxlu-çoxlu video göndərəcəm, baxarsınız sabahki dərs üçün. Sualınız vardısa 2 dəqiqəmiz var. Suallarınızı verə bilərsiniz, yoxdursa gedək. Toplam bizim 8 dersimiz olacak, düzdür? Aha, toplam 8 dərs. Gələn həftənin bazar günü elə bir dərsimiz bitir də normalda. İndi bunu Ee, deməmişdim. Aha, buyurun. Gələcəkdə yenə belə bir plan var davam etməsi kimi, yoxsa necə? Gələcəkdə yox, bu e, bunları ola bilər paylaşaram, bilmirəm nətər eləyərəm. Bilmirəm, je sais pas. On verra s'il y a vraiment le besoin.
istəsələr, insanların həqiqətən ehtiyacı olsa eləmək olar. Yəni bu mənə də xoşdur. Bir şey yaranmış hiss edirəm özümü. İnsanlara da yardımcı olur. Yəni iki tərəfli 50-50 qazanırıq da bura. Merci beaucoup. Olar C'est yəqin ki gentil, olacaq. merci. Oui, de rien. Bir də ola bilər ki, indi bunu digərləri də eşidəcəkdir. Ola bilər ki, bir axırda imtahan eləyib sertifikat verərəm. Onu tam hələ fikirləşməmişəm. Yəni belə bir mümküniyyət ola bilər. Söz verirəm, amma belə bir şey ola bilər. Yəni ona görə də yaxşı oxuyun, hazırlaşın, bəlkə imtahan verib sertifikat verərik. Voilà. Franchement, c'est bonne idée. Ouais. Franchement, j'ai besoin de ça. OK. Certificat, c'est pour la préfecture et tout. Entendu. Entendu, on verra. On va en parler. Merci beaucoup, prenez soin de vous et puis à demain. À Merci, demain. à demain. Au Passez revoir. une Merci bonne pour soirée. toi. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Au revoir.